3 inside down ko candlestick pattern hari basi candlestick pattern se candle ahum na form tawgadam ni ko ma'am 3 candles na same ba duguma makhan gi candlestick pattern ne hari ba candle ahum se kamaina na ka da market se uptrend la ko ge dabne uptrend la maga ko gi green color da ko candle na so wo ma leiraga ko first candle second candle sina red candle da color da candle masa or ge do ko hai river second candle se first candle sigi magi range ki manung da lege do ko second candle se first candle gi range ki manung da lege do ne ko aduga third candle se na ke do tu na ka da first candle adi candle na chobu do adugi magi low se break out tawraga kuma ka do ko hai river si candle ahum se sisine ko na punchal ka da masagi 3 inside down candlestick pattern hai si ko adu sigi 3 inside down candlestick pattern se koi kano ki kano da supply zone natraga resistance ki area da form tawraga di ko hena kano oi hena khoi gi kari oi ba hai tare imagi accuracy do hena high oi gani ba jai ko I am going to repeat tawrong ge ma'am 3 inside down hai reverse gi candlestick ki pattern se ko candlestick ki pattern se multiple candles na form tawbune multiple candles hai 3 candles ka 3 candles na form tawbune aduga high reverse ki candlestick ki pattern se bullish market ta lamba ko ki bullish market ki kano se trend se ko bearish ta reversion tawhan bangamba adugumba makhan gi candlestick pattern ni hai ko high reverse candlestick pattern da pulaiba candle ahum se sisigi ahan ba candle se sise koi bullish candle oigani khara chawbo ko khara sangba candle oigani second candle sina small bearish candle oigani ko aduga high reverse candle se first candle sigi range ki manung da laigani ko aduga ahum suba candle third candle se sisina first candle sigi low se break out tawrok oigado ko ahum suba candle sina break out tawrok lagadi sigi candle side khoi hanana kange harami ni natra bearish harami hari ba candle do adugi candle gi pattern du da adi ahum suba candle sina break out pi ba adugu makhan gi candle pattern oge do ko adu sigi pura khoi gi sab manana contrast ta har jare ko magi direction khatani on ba sidana khoi gi 3 inside of candlestick pattern have ne 3 inside of candlestick pattern ari basically 3 inside of ko candlestick pattern sina sagi market se down trend la ame khalo aduga first candle ko sisu multiple candle na form tawdu ni candle ahum na ko first candle se khogi karama makhan ni candle orane hai kanda khogi ko bearish candle ko long bearish candle orane khara saw sangba candle ko red color gi aduga second candle sina small bullish candle haidi apik khogi red color gi green color gi candle se orane ko adu second candle se first candle sigi range da lege do ko magi khogi shadow na kai na kitang hedo hinjin ke sukai de ko body na di hendo pa yadre ko aduga third candle sina first candle gi high do break out to godam ne ko okay yani ko ma'am sigumba makhan gi candle sina khoina 3 inside of candlestick pattern hare khangnai ko adu khoi hari basi gi candle se khogi chart to chal laga chu haipet jengmina siba phangbrain ko kaigum tamda phangba yawgani ko adu question mark ta hangning ba leira su dum hangba yagani kana gumba oh habiro ojaji keno se time frame se 5 minutes mo de time frame jodi any time frame da kana work tawgani ko sida ko gi sida sum jengse first ko sida khoina hoji uri se sida magi shadow na di khari hengal ko ado shadow na hengat pasidi ngasai inu su hagi bodo shadow na hengat pasidi thoidong na kaisu kai de si green sin na koi fast candle ni khala se ko market se sane kitang upload na la fast candle ni khan biro second candle hin red ore ko my body se side candle sigi low and high ko sigi manung se leire aduga third super candle sina magi ko makharom da high dharaga masagi bullish ko si break out tawre hai ko si break out tawre aduga makharom da kungre ko sima dai di atopa kanu mu jingse
first candle sina second candle se cover to wo agedam ni ko ma'am ningsing gado am okay first candle sina second candle si su ure ko khana uba phangi ko first candle sina second candle si cover to re magi range si manung da aduga second candle si gi first candle si gi low se third candle sina breakout pi ko aduga market se tarak ko kona scalping gum da amna si na nungai ge do bo keno ne to aduga swing de su id si se kona daily gi chart to ore ga di first day second day third day da si breakout pi re adu de koi ko third day da entry low masu low me low da su fourth day da entry low ga adana normally ni ge te dum low ya bagi khoi khudung sa phangani ko sina khoi gi keno ni ko medi bullish market te lam ba se ko igi sigi supply zone se jau silu bada gi kai do ko supply zone se jau bada gi ko market se reversion to ko ni ye ko ado ko hojiki kano da amuka halagi ji jingak se sidale to 3 inside down candlestick pattern ko 3 inside down have ni first second third down ni aduga amasina 3 inside up we ko adudi hojiki khone jengamba candle sing do kai kai tare si se 3 inside down tare na tra si 3 inside down ne aduga si masu 3 inside down ne ko 3 inside up kum masu muthi si ko yaw breng si 3 inside up ko 3 inside up se si third subu sina breakout pi bo oi ke do ko si da third subu na kon breakout pi re do mai tel se khare hena saman bu male ko okay si soi de lege to we do 3 inside kono si de oi dare ko 3 inside up hariba sigi kano se ke sidam delay lay ring si 3 inside up they did 3 inside down hariba sigi candlestick pattern se ko menoi na khona kano da yenga da ko gi zone gum da to first candle red ore down trend da ko second candle green ore red sigi manung da ma se kano ore ko gi cover tok chile ko aduga third candle sina breakout pi gi ko adu CCD magi form tobum se phajada bagi ni ko khogi kanu si adi profit jam pi dei se dai ko profit jam na khara phajana phangada bo mafam haigadi khogi supply zone natraga demand zone sida hairiba sigi candle gi form cha ko candle gi pattern se candlestick gi pattern se form tobira ba adu itadi ko best are yani ko ndu down 3 inside up sidati yam bu phangdaba male da thawaina thire su yam kan phangdabni ko dugo khona trade tawraga sum leire kan se sidadi thengnaba yawrakani sum sida form tawre gaina adu si form tawra ga de khoi entry gi kano ready lo bo yare try to bo yare question gumba hangning ba leibro ma'am entry lo ba se akhoi kamai lo din si pasida entry hoi entry lo ba se aseng bagi akhoi gi yamna high accuracy da akhoi entry se lo gi hadadi ko ahan ba candle du gi magi breakout period aba matung da adi mathang gi candle du lo bi ba aduna di hena fai oh hi di oh hoi se suppose si high se ko example noina si candle sina breakout period ko aduga sigi candle si ke next candle si lo ko adu sida lo bu su ya di yai adu sida lo bu se akhoi isa isa na hai ri sigi candle stick ki khoi kano se sigi kano se khoi strategy se thira ga mayam ma yengo bu ko tara mu yam da minimum 10 kano se sa kano se candle stick pattern ho ke sigi strategy se 10 se kai mafam tunga ma da gi find out to ro jing bio aduga ani ahum suba candle sida koi entry lo matam da loss oibra oidabra cha sisu jingtho ga oidraga di ahum suba candle sida ko tawbudi magi sigi confirmation phajana lawraga first candle si high cha asidagi ko mathak te hengala kan lawbu yabra jingbiro adu kaigumba pharak tabu yaramagadi mari suba candle sida lawbu eko adu any ko gi strategy ama ojana ta ko ni khangde imanabna ta ko ni khangde youtube tai ni khangde lairik ta gi pa bani khangde
strategy khuding akoina mingom dagi khangpa kaidoruk pasingse koina sizinadringai apply tawdringai hanana ko back test tawbiba adidi sida changsilaga khoi technical analysis ko lairiba previous ki chart sing sida ko hanjin akhoi kano tawba ko try tawbiba aidi kada bo sumi bano kada bo lali bano isa sisu mathau tai ko do so ne strategy me lai ha ge ta the gam sizna bai mohta ko yani ko ado koi nuti gi pung tara gi soida price action gi soina candlestick ki pattern ni khangde ko chart ki pattern ni khangde ko amamam sum kono tawsi kogi discussion tawminasi ko 3 inside have natra hoji ke sida ido koni yengi 3 inside ni ko soin tawraga 3 outside have su lei ko 3 outside sina khoi hayeng mu jeng minasi ai ko mem